kan keput ne kan Syarambiang ke Real Madrid hakamat ke Barcelona. Ngip deng singaw ba ya pi sajisen chakane ke channel gitu ki bujus ngaw tanan ban singap ban page ya ki video sna kapor shikapor. Ke jingele kai ka baki babon ba kiri wi football hasatlak ka perthai. Ki thrang bat ki kwa ban yo page. Ba chisen hi ke jingele kai hapadeng jong kini ki artaliki club. Barat ba jong ka perthai kata ke klub Barcelona persya. Ya ke klub Real Madrid. Kemensen jong ki pepet ya ke football. Kala terang bat kala angnot ba kata ke singkan poi. Bat kata ke jingele kai kan sapoi. Pakin yok ban sakhi dala ki jong ki kaman. Kumta ke jingele kai hapdeng kini ki artaliki klub ki barat ba ha ka perthai. Ke klub Barcelona persya ya ke Real Madrid. Kan sedai la syai kemet balat citeng senya. Ha ke por kat ar citeng. Kan sedai ro ke jingele kai jong ke final ha ke Super Copa de Espana. Kumban syuken mau tiak kendiat syakabaladab. Kini ki artaliki klub kin sayo ban yakon persya hakane ke jingele kai final. Kadai hadin baga klub Barcelona kalala ban pelim. Ya ke klub Atletik Balun haka jingele kai semifinal. Hadok desan lanot gol. Bat kum joro ke Real Madrid. Kalala ban pelim ya ke klub Atletico Madrid. Haka jingele kai semifinal haka ba ke Real Madrid. Kalala ban pelim ya ka daar la ke gol. Kumta kene ke jingele kai kan sala ban pen kiwin bat pen lahu hipum ya ka stadium hi barok kawai da ka jing kenoi bat ka jing risa jong kino kershan kini ki artaliki klub hakane ke jinge kon final ha usnam ubaladap kata usnam arajar arpusan dehi kini artaliki klub ki balayo ban yakon persya haka jingele kai final jong kene ke Super Copa de Espana hakaba hakate ke jingele kai ke klub Barcelona kalayok banra ya ke trofi jong kene ke turnamen hadin bakalala ban pelim ya ke Real Madrid haduk dasan la arkol ke jingkeli hangne bat kalong hato ke Real Madrid kan sala na embat kaput kela ya ke Barcelona hakate ke jingele kai lane kan sa Syarambiang kumba kala Syarem hausnam ubaladam sepenpau ya ke jing berkat jongpi haki comment section kublai shibon ya piki papet ya kene ke video pada second mau ban subscribe ya kene ke channel share like ya kene ke video shaki wepan kublai shibon